omweshongozi w'ebyeshongoro by'edini y'abanyakaturuki orugambwaho niwe JB John Kazora kandi ebi nibimwe byeshongoro ebyayihangireho ebirikukozesebwa mu dini y'abanyakaturuki omuli burenge rw'izoba na Ankole na heru yayo. Embera nuko yaba aharika abagoma bufunda ibanda omumaka g'omugenzi JB Kazora owa Ferizoba. Ninja Feresa Mkama Ahabwaman Gamtimori Kwera Ngume Mbibise Okurujirira mutabani Kazora biratine bulemezi bwona ninga rukushasha bitwe rizoba nibwo yumukatari kwehurraje. Amazi tusibire nawe twazoma mbaga twarukayo yayibembere ikitambo cya umugenzo gwo kweshengereza binatera ingoma ara happy twarukayo twataha mani kubwashesha kasheshe yimukana complaining mu headache ayinemo na vomiting kache aburamani tumwetera doctor we treating ashanga sugar level high so amuhereze mbaze nko kwatwe najumuhereza kugira ngo coming down and in the due course nzi atyo akugomba kunafa. Echo kutangaza isabitaho irendwa akozire embaga yo kugayitwa n'omukyara we kandi embaga eje kabaho 25 by'okwezi okuhwire. This is for you, Jesus. Just wonder on the beat. Let's go. From the moment Joan Nonda Ompa Debirunjera On Twala Walunjate. From the moment Jena Kwekwa Tanti Ebyangere byachuka Katindi mwana wa mwami Onkoleteri runjina imba onkoleteri runjina Tango onkoleteri runjina Nyonyi mwabazi yumbendi nawe Korumi Yangiranyije muka Niza nasiba nawe twagenda hamwe mu mbaga ya my auntie namugarizo mukasha yebiruze cyo yatemye ngo kwali atakoreka busazi wabo abire time magara maronja buburihe bw'embaga ahabo kugira ngo yimukana complaining kandi doctor we tarahari so twamutera yanga ibanda yija yamutwitingira so na medication yamuhereza yabita kahwire kugira ngo tumuyeho tumutware umirwaro rango yatereka twani to regulating the level of sugar then tubone kumurifaringa so cyo cyakitaka biriho igonka yayine doctor we kandi turyamuka okutwariza hamwe okufa kwa John Kazora kwashasha bingi ahabwe byakozire na munonga ekereziya Katolika abyeshongoro bye kurangana. Nyakubaho niwe murisa wanje tinjira jinjena Nyakubaho niwe murisa wanje tinjira jinjena Ebyeshongoro bye emitwarize ye okukunda abantu nonka benengira ngo buri omwe korinatwaza nkogo kandi byakozero omusomo nico ruhanga yamutwarage. Abana be bamugambaho nko muzire abira ryo mutano kandi bamwegireho bingi na munongo mu kweshongora. Nyakira nejanko kundi na kwehanye na mukama
we all take from our dad. In fact, family yona neshongora abenje nibatumanya, we don't need to explain, abenje bono batumanya chukuza pati yo kweshongora abere inamara kamarungi abena training njira za kwaya zitu oshanga mu diocese twine kwaya zamana mu parishes mbwe nahura makuru mabi kazorogo nyini yafu nkekerezi yakaturuka nkachi diocese nkabanyibanda narugibanda nakomokibanda ntuba twafirwe ikintu cyango tuba twaterwe kuba aho kuba omuntu atwire natuyambaho aho kuba okweshongora mbagira ngo umuntu washomeshara ayayeshongora we naba yagishome mirundi kikumu nayagiteza mu mirundi kikumu omugenza kazarwa rukumerwenda nkaga nebire kandi yafera myaka nkaga nena abashirira nibo bamanya oburungi bwabo entebe kanisa zo kuzika ziri yakugenda misho beitizo batirika bamanyisibwe gasha kwa Timose Mushabi.